We are here for love. Anyway, love is silent in Estonia, at least. But our couple, Marcel and Irina, are not from Estonia. Marcel is from Germany and Irina is from Udmurtia, Russia. This shows that Erasmus can be perfect for love. Marcel is a man, Irina is a woman. So they met on the cobbled streets of Tartu while Erasmus were partying and Estonians were silent. Drinks were cheap, sea battle was going on, Club Münt was nice, international dinners, even an Estonian evening. Even if marriages in Estonia don't last long, doesn't matter, because Marcel and Irina are not from Estonia. They are good people and hopelessly in love. Tegemist on Eesti pulmaga Erasmus Social Networkis ja see on mõeldud välistudengitele ja meie näeme seda kui simulatsiooni. Me tutvustame erinevaid Eesti pulmatraditsioone ja näitame, et kuidas üks õige Eesti pulm peab nägema. Praegu hetkel meie selja taga on olnud just laulatus. Miks see aasta meil eriti on vedanud, et tavaliselt me oleme inimesed jaganud rollidesse ära, et meil on kuskil 70 rolli, kes on vanaema, kes on vanaisa, kes on pruut, kes on peigmees, kes on bestman, nii edasi, mis on huvitav selle juures see, et tegelikult need inimesed enamasti ei tea üksteist. Ja eelmine aasta näiteks me valisime pruutpaari täiesti juhuslikud inimesed, kes ei teadnud isegi ennast. Aga tänavu on meil tõeline paarike, kuigi nad ei ole abielus, aga loodetavasti see oli nende jaoks pulm. Kuidas tänavune korraldus on läinud ja kuidas tudengid rahule on jäänud? No siiamaani on meil ikka väga hästi läinud, et tudengid on väga rõõmsad ja vaatavad ringi ja Saaremaa ju iseenesest on nii ilus enda loodusega ja kogude traditsioonidega. Meil on mõni Saare tüdruk ka siin abis, kes natuke kohaliku elu räägib meile täpsemalt. Ja kus kohtades käisite, et täna on teine päev, 3 päeva kestab ja kuhu on plaanis veel minna? No esimene päev me alustasime sealt Angla tuulikutes, Karja kirikus käisime, Pangal, Allikatel, kõik sellised traditsioonilised kohad käisime läbi. Täna siis siin Kuressaares oleme olnud Karujärve juures ja homme siis Kaalikraatrisse lähme ka ja õhtul muidugi on täna õhtu pidu plaanis meil. Mida pulma pealt ootate? Pulma pealt ootame kõigepealt lahedat programmi. Meil on pulmaisad valitud, kes on mõelnud mängud. Mängud on meil igasugust itemähkmised, kalapuhastused, naelad on löödud kartulisse, et pruutpaar peab üritama seda kartulit koorida. Ja ootame ka muidugi erinevat tantsuprogrammi. Ja kuna meil on erinevad rahvu, siis me üritame ka Eesti toitu neile pakkuda, et saada ka Eesti kultuurist aimu rohkem. How was Estonian wedding? It was awesome. I really enjoyed it, and well, you can see the weather is great, Saaremaa is great, so it was such a nice atmosphere to get married, and I really love it. Yeah, same here. I absolutely agree with my new husband, the only husband, and it was unforgettable, amazing experience, and we will never forget it, of course. It was a training for us, and maybe in some years, who knows, we will get married in real life. So now we know how it goes, and well, I feel prepared for the next marriage. Actually, we've been together only for 2 months. We're both Erasmus students and here in Estonia just for some time. But then we've met each other and we had a chance to get married. And of course we agreed. And hopefully, who knows, maybe in several years it will happen in real life. How do you like Saaremaa? I really like Saaremaa, especially this here that we are in the Kuressaare castle. I really looked forward to go here and to get married because this area is fantastic for a wedding with my beautiful wife Irina. I think Saaremaa as a whole Estonia is really beautiful and the landscapes are great here. The sky is so blue and like today we had perfect day for marriage here in Saaremaa.